Tring Puis in the Pugan Sangmar Tastileshu, Tina Tatring Anzo Chinju Giz in the Tamad Karsa Chinju Tanda Young Meba Zinda Tamadinda. Ta Tring Anzo Chinjuk Sa Ta Chinjuk Chu Yorba, there are 10 suffixes. Karekare Ga, Nga, Da, Na, Ba, Ma, Ha, Ra, La, Sa. So today we will work with the suffix Sa. So now if we have suffix Sa, how should we pronounce it? So Ka, Sa, actually it should be Kas. Ka, Sa, it should be Kas, but we don't say Kas, we say Ka, Sa, Ke. Ka, Sa, Ke. So there is exception, but there is also a pattern. So once we know Ka, Sa, Ke, this same rule is applicable with all those consonants. So Ka, Sa, Ke. Ka, Rata, Kare. Ka, Ratak, Ta, Sa, Te. Ka, Ratak, Ta, Sa, Te. We know that if we add Radak to Ka, it becomes Ta. And now what we are learning today is adding suffix Sa to it. So Ka, Rata, Ta, Sa, Te. Ra, Gata, Ga. If we add any of those superscribe, 3 superscribe, it doesn't make any change in the pronunciation. So Ra, Gata, Ga, Ga, Yata, Khare. Ga, Yata, we know is Gya. Ra, Gata, Ga, Ga, Yata, Gya. And then if we add Sa, Ra, Gata, Ga, Ga, Yata, Gya, Sa, Ge. Ra, Gata, Ga, Ga, Yata, Gya, Sa, Ge. Ra, Gata, Ga, Ga, Yata, Gya, Sa, Ge. Ga, Lata, Khare. If we add subscribe La to Ga, we know it is La. Ga, Lata, La. La, Sa, Le. Ga, Lata, La, Sa, Le. Ga, Lata, La, Sa, Le. Nga, Sa, Nge. Cha, Sa, Che. Cha, Sa, Che. Cha, Sa, Che. Ja, Sa, Je. Nya, Sa, Nye. Nga, Sa, Nye. Cha, Sa, Che. Cha, Sa, Che. Ja, Sa, Je. Nya, Sa, Nye. La, Tatak. If we add superscribe La on top of Ta, it doesn't make any difference in the pronunciation. So La, Ta, 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 Sa, Te. La, Ta, 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 Sa, Te. La, Ta, 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 Sa, Te. If we add one of the superscribe on Nga, it raises the tone. We know that. So Ra, Nga, Ta, Nga. Ra, Nga, Ta, Nga. Sa, Nge. Ra, Nga, Ta, Nga. Sa, Nge. Ra, Na, Ta, Na. If we add superscribe any of those 3 superscribe on top of Na, it raises the tone. Ra, Na, Ta, Na. Sa, Ne. Ra, Na, Ta, Na. Sa, Ne. Sa, Ma, Ta, Ma. If we add superscribe any of those 3 superscribe on top of Ma, it raises the tone. Ra, Ma, Ta, Ma. Ma, Ra, Ta, Ma. Sa, Me. Sa, Ma, Ta, Ma. Ma, Ra, Ta, Ma. Sa, Me. Sa, Ma, Ta, Ma. Sa, Ma, Ta, Ma. Ma, Ra, Ta, Ma. Sa, Me. Tsa, Sa, Tse. Tsa, Sa, Tse. Cha, aspirated. Cha, Sa, Che. Za, as in Zu.
za sa je, che che je, za sa che, cha sa che, ja sa je, ba yata khare, ba yata ja, you know that, ba yata ja, ja sa je, ba yata ja sa je, ba yata cha sa je, ra sa re, la sa le. If you are learning Tibetan language, then la sa le works as English word THAN, dan. Today is colder than yesterday, dan. La sa le. Na sa ne, not na sa nas, not la sa las. La sa le, na sa ne is from. I came from India. From, na sa ne. Sa pata pa, pa rata ta sa te. Sa pata pa, pa rata ta sa te. Ba lata khare, ba lata la. Ga lata la, ba lata la, except for this. Ba lata la sa le, sa rata khare. If we add subscribe ratak to sa, it doesn't make any change. You know that we did it earlier. So sa rata sa, sa se. Sa rata sa, sa se. Sa rata sa, sa se. This one is exception. Sa latak da. Sa latak da sa de. Sa latak da sa de. Sa latak da sa de. Ga ratak hare. Ga ratak da. Ta ta da. Ga ratak da sa de. Ga ratak da sa de. Ga ratak da sa de. Tha sa the. Spirit. Tha sa the. Da ratak hare. Da ratak da. Ta tha da. Same as ga ratak da. Da ratak da sa de. Sa nyata. If we add superscribe sa on top of nya, we know that it raises the tone. So sa nyatak nya. Sa nyatak nya. Sa nye. Sa natak na. Sa ne. Sa natak na. Na sa ne. Pa sa pe. Pa sa pe in Tibetan, it works as English question mark. Is he Tibetan? Are they in India? Question mark. Pa sa pe. Pa yatak hare. Pa yatak. Pa yatak, we said cha, right? Pa yatak cha sa che. Pa yatak cha sa che. तपाईहरु यो भिडियो प्रथम पल्ट हेर्नु हुँदैछ भने यो हेर्नु भन्दा अगाडि फर्स्ट लेसन देखिको सुरु गर्नुस्। एकदमै सजिलो पर्छ र त्यहाँदेखिको एउटा छोड्दै दुई तीनवटा छोड्दै त्यसरी अगाडि बढ्यो भने केही पनि बुझ्नु सकिँदैन। र अब स्कुल गएको जस्तै पहिला एबीसी सिक्नु पर्यो, त्यहाँदेखिको एपीपीएलई एप्पल सिक्नु पर्यो, त्यसरी सुरुदेखिको तपाईले सिक्नु पर्छ। सो फा यता छा सा छे। बा लतक we know ba latak la, ba latak la, ga latak la, ba latak la sa le, pha yata cha sa che, ba latak la sa le, pa ratak ta, pa ratak ta tha da ta, pa ratak ta sa te, sa ratak sa sa se, ta rata ta sa te,
na sa ne, from la sa le, the English word THAN, the word which is used for comparatives. La sa le, sa kata ka yata kya, sa ke, sa kata ka yata kya, sa ke. Marata, we know it is ma. Marata ma sa me. Marata ma sa me. Ra gata ga yata gya sa ge. Ra gata ga yata gya sa ge. Ra gata ga yata gya sa ge. So यसरी अब सफिक्सेसहरु यो 10 वटा सफिक्सेस सबै सक्यो र त्यहाँदेखिको हामी अब भवल जोड्ने छु। भवल जोड्दाखेरि नेपाली बोल्ने स्टुडेन्टलाई अलिकति गाह्रो परेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँसम्म जति नै सिकाएको छ त्यो चाहिँ पहिला राम्ररी जानेको हुनुपर्छ। र त्यहाँदेखिको अब कुनै क्लास छोड्नु हुँदैन, 20 को छोड्दै जम्प गर्दै जानु चाहिँ मिल्दैन। त्यहाँदेखिको अब उच्चारण गर्नु साह्रो पर्नेहरू जब यस्तो सफिक्स छ र पछाडि सक्चु र किकु डिङ्बो जोड्दाखेरि चाहिँ अनि उच्चारण गर्नु अब साह्रो पर्दै जान्छ। र कुनै क्लास पनि नछोडिकन हेर्नुहोस्। र यो तपाईँहरूको भाषा यो लिपि कसको हो भन्दाखेरि तामाङको लिपि पनि यही हो। शेर्पा, योल्मो, डुक्पा, डेजोङ, सिक्किमिज, लद्दाखी, यहाँ तक कि प्रार्थनाहरूको पनि लिपि यही नै हो। र आफ्नै लिपि सिक्दैछु भनेर तपाईँले ध्यान दिएर सिक्नुहोस्। यो तपाईँको अस्तित्व हो। त्यसरी अब तपाईँहरू आउनुभएकोमा धन्यवाद। फेरि पछि भेटौँला। थ्याङ्क यू।